njenge community Maubra sithe sibuye sikhulume ngendaba yama drugs. So ama drugs bona effect yama drugs ku community to sibona abantwana besikolo aba affected ngendaba zama drugs, abantu abadala on a day to day basis babona laba be affected. So indaba yama drugs ibamba umuntu wonke. So sithe singabambana sibuye sizokhuluma ngendaba le, sibona ukuthi singenzani nxa sizasuka lapha, sizasuka at least silama solutions ukuthi singenzani ukuthi sikwanise ukuthi silungise indaba lehle esihluphayo kangaka. Part of the reason endilethela lapha ukuthi sonke silabo makhelwane, silabangani aba affected ngendaba lezi, and ukuthi size siqalise program le kwasukela endlini yami sibe silo umntwana obe affected wamakhelwane ngendaba le, sase sifaka ku group and abantu basebeya support. So yikho silapha namhla ukuthi umntwana ezefike ku stage ukuthi se abuse ama drugs, yithi sabe sesehlule ukuthi sinanzelele ukuthi umntwana impilo yakhe ihamba kanjani. So isikhathi esiningi izandla zethu zabe zinjani, sizibeka ngemuva kwethu ukuthi singabambi, ukuthi sihambise indaba siye kuma relevant authorities. But thina ezabazali yithi esihlala labantwana, yithi esihlala laba silama neighbors, kulabantu abanengi esinteracta lawo, and indaba le sihlala sibona on a daily basis ukuthi lapha i-community sesile problem. Abantwana besesikolo ebridging badlula khonapho bethengiselwa imbanje bebhema, and into esizibonayo. But nxa sokuyisikhathi sokuthi sincede abantu abethu, siyabe sesithumise sifuqela amapolisi. So kumele siqalise thina, yikho namhla silapho ukuthi start initiative, abantu sizwanana ukuthi ama steps esingakwanisa ukuwathatha ngapi ukuthi silungisise udaba lo.